kisah. Sabar be tahan, kisah be tahan. Malu. Saya mau tuh ki pengalu mai pe kayak pengalu kuat tuh fakau koin. Kalau to fare aku tu kwa ke fanga male ko ya ke ka fola wa me to mai ki ai ka pala ki ko ya be me lu ka fa ya ka pa we ke ya ai ha space to ho ka to pe ka u pala ki ko ya wa u pe ya mo ta ka u fola ko to pe me no to ne ya ya ko to nga pe mo ai nga tangulu đào phổ tu ăn về tây đi malo to con đi malo ngáo ấy sai pamore be kata di be pokoknya be oke pikir ke family tangulu kata de bile tangulu ko be de sini ata ame de bile pokoknya be mali ma ke family tangulu pe ko no po api family tangulu mama he ko kata pagi pamore more kata de bile muta pai ngau mai maro malo pamalo tu bi awe sai mo ki fra mo mai oe ki pa mai kai nga toi mata pala hi ko ya hanga ki hala oi holo e kai ke toi ngawe ki ata hai tai nimi nga ta pe ye tai ne ene ngawe a ya mo Lord Twitter, kamu nak fare. Foto nga, tau fulang pepitong, pege tau kai ngai mama uni, ke tau ngawe aki pe ai mata pa ko ni, ke tapa pa hipo. Mo kata tipe. Kosio tau kai nga ko tape, Pepsi ni ai kai nga tangulu, Pepsi. Ke wat pe ko re ka motor, pamore-morean. Opa tata ngai te pere ko te liti tu ke si frama si o tau kai nga o na la ma mai te me ngai se tu ke tau tau fata ho moi a I ho fa ka kolo pa fe fia ke lo to fa tangulu ai mama tatu I he kai nga pa mo family oh iya, pokoknya kayak mau kalau no fuang, amor pe fuang pemai kau fata tuha tepat. Iyo, mau ipatanga pe, tayo nga tangul. Kau tahu dia tahu mai pe si kai ngau kuna lama ya tadi ti brahi fo mau dede we ha be to ni ya wat gak na tol pamore at tak motor asio tau kai ga ko ya kuna lama ya tadi ti tapo tu ta ko ke brahi fo ko re pe ka motor mo me apai o te mo pakau ke mo mama ko tua ya tua au takia tu ambil tokodi, wapau pergi au takia tu yang kiat tekoi, kita tahu buhi aku tahu apa, kita kilawa kita matu. Wapau mole pe, lain ah. Mau mana tu pe, kau mata pa kau na,
pakatonga matapalahi ku anga mea lele ko matapaya te tau ngawe aki tato ape tautol kuange matapa koe profanga mari ko ia ihe fakalang lang ahoni ai ne bling sesi ama hono fare kata kebagi fahamuatu kia risiate mahina apa uke fano mamai tameha tafaaki apin pamor-more atu fema ko fai fekau kilo tofane tainim risiate mahina pa uke fano mamai fema ko tainim fai fekau ko ya wesidiana o te visi kata kipe kapag buyay ha kay nga tanguloy lotofare pamore-more pe po fatata nga lotofare ki tau folau e ko na toki ko na toki ifo main he pasi o buai korea tak motor e kaus ka siri ma ko tope o pumbo ilotofare e tainim ya korea Fatata ke puai eria koe na loto fare ke kau folau koe na to hifo mai ni pasi. O kata ki mai be ke te diti. O pu tata be ai be atoko ni fare ta po ya te diti. Koe kai ke mau inga be atoko ni mau inga ta ke longaki. La atoko le le ka mai. amalot kape fine malon nawe Kau firma di siapa main lah, no? Ada firma kita ya terbaik kau.
Ili kore atu pe, pamore pe. Pau ilo makoe koha me pape fare tangulu ku il loto fare. Ko pa ta le bu. Ataki tukangi mo ka fulau na ufa wa ya lo tufar ataki mai pada tambulu Go, play the Maria. Pamalawat pangamari ko ni kita panongai ke lotu kamata farahok patu ya tapi kausia wesidiana boleh di plotu paretau oku omai ya ke kau koya kau koya o defisit amo farao mai Matula watu taine princesa. Tai whakata moa e whatongia o kona ki ai e motuani. E tau kamata e whiuhe ngani a ki whakatau lot. E ko kore atu ke punake e tau hiwa be vese ua himi koeni. Tohi himi e seas ue siri ana ni mangeau fitu mofulma au himi ni ma fitua hiwa bei lang e kawange lo pa ma vava mo mama nye hiki monua e ne to ke universi furi pe waroi mai a tamaiki tu mai a fuamo nia ko e tupu tonu ya Elohimi ko tau Immanuel ai Tonu ya Elohimi, ko tau Immanuel ai.
lalu, talu mei tuai. Ko hoa fio koe o tualahi. Ki o kulot, mohu mo punou a maman, ke whamon, koe tahai si hoa, ai a fion. Koe te ai o tua, ai whaunga e whanua mo e lot. Kalo me ono ao ki loa, o kukei tū tai o langi langi, o tēri makuai. Ao whakakoloa, whakatūta lelea e whanonga, wai sāpate, o mahi na tuku e tau whakakoloa koeni. Leo na e lahi ono ngā i whakawhere au, o e whanonga ngā. A mau fie ke whakawhetai. Pea no e whakawhetai ho mau lau maari e whakahoko a manaki a hoa fio ma mautonu. O mea mai, ai taine Princess Pure, ko e fie kāinga mai, ki e lau ware o e whanua. O fie ai mea mōi ko tobe, ia, o e vai ko tātinga. He koe taha kai a whē ko whakakoloa, me i loto tatau. Io ko hifo aki mai ai alo, ko mau Immanuela, ko e fie kāinga, mo ki mau tolu ai whahinga o e tangata. Whawedai ko e honi, fie ai kāinga tangoru. Kai mai mātua tau i lotu. Mo e whanua hono ko tobe ke whawhetai. Ko hifo mai a loto tatau. Ko e fie kāinga mo ki mātou. Au whawhetai atu. He nai kai ko hano toki whakailonga e. Ka kua tae ulua fie hoa fio. Pea ke hae mai me e kilu a. Ke hika ione ai moe ai whahinga ai tangat. Pea maulau monu pe maulau tāpua ki e honi. Io monde tano e punake o tangata ai o tua. Au whawhetai e honi o tua. Ko tamai taine Princess Pure, lau monu pe lau tāpua. Mea ai heni mo bona i tui fisi. Mea ai heni ari nau tolo e hou ki o e whanua. Ne mui whala mai e minister. Kain whalau. Kai maak nau tolo ko mlava me tola eki. Koe wi koe kātoa ma whawhiawhia e honi. Mauriu me saione, whai o mau whakakoloa, ka ngane e si hawa koe o tuala. Koloa ia e mau moui, he whakakoloa koe ke whai, e au mau whawhetai atu. Koe whemangisi o e ho, koe whaola me whana. Me e whana na e ringo a, nei kai mau ai, ha me ai. Anai tōna ki a whiona e ho. Moi wao sia mo whai e whamiri tamuru. Hau mai preki. O mea ai heni. Taine Princess Pure ke whakakoloa e ho. Ega mau whawhetai. Whanau e tāno e matangi tonga. Wone la kai e tau e whino o whoro. E taine Princess i whawhetai o maurau mari. Koloa ia e whanua, koloa ia e sesi, koloa ia e vai ka tāpika. Au whawhetai au ki hoa whio, nai kai ko ki mautoro, o koe toko tāpe, nā ke towhai hanga. Sisu ko koe mea e taukei hala towhani, ke whakailo e terei. Mea doa e tahine, e hala whanonga, au maho na whare. Ka buak mai au wha,
tuke koloi ai. Ai dai ne princess pure. Ilo, he ofa botona ki. Tuku mua ke mama ai mautoro e kainanga e whonua. Mawai he mawimi, la maunga e whatongia. Rod mo kore ngai manu hine sisu Christ waro. Ko mau fo mo ui. Ele. Pamalo fo kiheni ki he mai whekau koe a mai siasi lahi i he lotu lelei ko ngāwa ki ai whawhāpiri oi koe ia e whakamari e koni o ku oange ia pa mai taha pe me he whamiri o tanguru ke ne whai atu ai rea taritari ai e whakahau patuia e whai whakau Sasa tonga yo koa koe me mi pa lo to fare tanguru o bria mi lefi tanguru e ne fai atu ai reta tari malo tulo wat tapu be moe ta buat ho ke pare ha ma ta pure ma ta ko ula ta buat ho ke pa ka pure ka ma ha po lu tonga ta buat ho ke to ta ko to te ko ke la ma e a ko ni ke fa ya no fa ka mana tua Ka mono foka kakato ai whatongi ia e aho koe. Kai tuku pe mua ki whawhawhonga e tuka whamaro. Pea me he loto whare masiva o tanguru. Taine princess, whakamore mone ia ngeau. Tuku pe ke utalano atu pe. He moko puna o tanguru. Nai o miau e tutonga. Pea mo koe. Ato ku e whanga kuara wholau, pia moi api ko te whisi. Ke whai ahono tauhi. Pia o kumau kei tauhi pe, ai whatongia. Nai omi e ki tau toru e tuitonga, ato ku he whanga kuara wholau. Kau maa e whunga wai ko tāpinga, au e ko tapu ke mo. Pia mohono mata au. Ua ia e whiawhiangahi e aho koeni ai whakakoroa ko whai ma e whamiri tanguro whiawhia ai ai onga no bere o e kolo o tapisi tahine princess koe ofa e aho koeni koe ofa ia ai whonua koe ofa ia ai ngahi siasi pia kau atu ki ai pema ki whamiri tai iloa ai loto whare o tanguru pia kua ia e tala manua pia teki moua o mo fie mea mai ke whunga wai ko tāpinga Hokosia ai o mo tau fitu mo furu maro i tau koe te koe ia o whalahi atu ke teki mou whakamore more pe tahine princess kai ai a moharo fia hei aho koeni manatu i pe au koe masiwa pakapa e roto ia
ke mau ha me me mai o i loi he funga vai ko ta tinga ko ngata ana pensi ko ko ai fonua ya mo lo tu ka uma di family tai loa vai pe ai pakatangi pakamore yang yau vai yang ko liu ai porau ke pakatonga mana tua ngai mu ai to fare tanglu ko pakatangi o vai ke vai ya ke no pakamanat ai fua taimi ko be mea mai ai ke fun vai ko ta pinga haki tokoni me vetuna na lawa haki holo paka family tangulu o sma pe ai ki ko ngakerkele pe ko no paka mana tu ai ke tu pe ka pau elawa ta ku e vetuna pe ai hingoa holo ko e ua ki kore more atu pe e kai te fo iau he kore e o tala mai be kore pe be fo na fai ane ko ai hatai e mau haki lalo akau i kolo motu o tau tupu anga ki he atu ki ai whaka mogo puna tangulu o whaka maru ai a koe ai o palahi atu ki e whetuna mo ki mautolu kotoa pe family preki o mau haka palahi ki a teki mautolu me loto whare o tangulu tua whatu lewa maranga ka tarawa Pamalo hoki he lea na e pahoko he o tāpea me he loto whare o tangulu. A hoko atu ki he lea hono ua. Koe lea hono ua aku te mauia ke he whapofonga ki he whapofonga koe ia e siasi. Pe koe siasi o tonga. Tawa taina o siasi o tangulu pe mo materita. Whainga maria koe ni. E whakahoko atu re vai asa ni. Alo. O Patulo wat mo e kala mua ki o e fonua pe po lotu ai tu mua ki o poi tala fu atu pe he e fatongi atu a e motua fai fatongi a koen e hange ko e lea na toki di tu atu koe aho e whakawhetai, koe aho e whakamalo, koe aho e fia, moe aho e paspasi nima. Tahine Princesi Pure, Salote Mafileko, Pilorevu Twitter. Ko utu he hawa koe ni ke u whakafofonga iat. Aho siasi he wahe fonua wawau siasi o tonga kaua taina ea kalupe me he aho na e whakahua whai e siasi tupo uraki a e siasi ko e ni mo e mau kei tautupe o puketu a mai alalo e lotu o a umai ki ahon ya oko tome e fia e moi homa rau marie ha u ka fahinga aho beheni te waki e hifuaki whakamana te hifuaki hota aro e alo loto langi a alo e otua mafi kau whataha he hapai ni ma he vai ko tāpinga
Ke mohono maalari he aha koe. Pea pai hano lawe. Ai mui whanonga mai. Ku whai mai he pure wahe whanua wawau. Ko whafofonga e whorofora. Mahu inga mo maalunga aho. Te au whai ai mui whorau. Mo magatunga e haa koe ni. I lotolotonga hoka inga. Moho whanua. He aho tapu o Sihova. Te koia. Kaya iha lea e mahe hei. Te mehe natula e aho. Te ko hufanga atu. E talamalu e lotu. Ahoni. Kumooni e talanoa. Kuo me e tahine. Prinsesi pure. I he paenga lafo he ahoni. Pea kumau tautu. O mata lafo he paenga lafo he ahoni. Kai moinuai. Ai mo uiho maulang marie. Hoa koe ni. Na kaya hano takau. He nei kaya ha amanaki. E toki whao ke aho koe ni. Ko toki whakatupa ke ha ke pe. Ai kouna motuani he pure wahe whonua. Ke whae mui wholau mai. O makatuunga he aho. Pia mohono nau pa mono tāpu aki. Tahine princess. Kau maa palo ni tuita. O kou ofalahi atu. Au pito. Palo ni tuita. Ke veito una. Koe ki motuani. Koe ki motua whai whatongi e ni a tuita. Ko lere mai. Pia mei he funga hiku tamore. Koe matatahia. Koe tahine princesi ko pilore bu. Pea ku whai ai matatomu he aho koe ni. Pea ko fia. Ku mau hoku koloa he ahoni. Ke u whai ai ha ku whakalau no atu tahine. Kau ma no pere tuita. Palo ni tuita he aho koe ni. O ko ua whalahi atu au pito ke whafungai atu husiasi he ahoni. Ia te koe tahine. Kau ma ngahi maka turiki kotoa pe. O whai kia talanoa he aho koe ni. Ko toki la vei. Tā koe uhinga ia. E whamiri tangulu. Tana e tupu ia. Pe me fu papalangi hawhe kasi. Pea. O ko fia he tawaki ko ia tahine. Koe uhia. Koe nā tūla koe ha tangulu. I te fisini. Pea iho siasi. Oku nau nā tūla pe hange hakau papalangi. Te ufuka maalo lahi atuai. Koho nau lanu pe uke ke nau au fiofi ki he lanu I papalangi. Ka koho nau urunganga mo nau toonga. Oku tere pe he papalangi. Pea koe ko atai whakamaro lahi atu au pito. Whamiri tangulu. Kama whamiri pleiki. Pea koe tau whataha rerei. Pea mohono koloa whorofora aha koe. E whakamara ka sas tau ataina. Kai moina tau lau maarie. Moe fufuaki li oa. Lahi au pito. Ko aru haki ai. Ai wahenga te visi. O tu he tunga. O mano he kuata tise ma. Pea ko ate whakamaro lahi atu au pito. Whafunga te pure wahe funua. Kau mai kai na lotu. Wahe funua wau. Tua e ko whaatu. Nevere vai ane tatawaki. Pamalo fuke ko higo e lea mari, lea whakakoloa, o tau whanongo kiai. Ia mei he whauwhonga koe a siasi o Materita, Tangulu Pleiki. I he whainga mari e koe ni, o ku oange ia ki he ofisa kolo, e ne whauwhonga atu a whakamalo. Ia mei he toenga o e whonoa, e nau honga ia. I he bunga putau ia I he ngahi ahon. Ofisa kolong e whahopa. Utai ke o tonga whatu o te o tau te tonga. Pake ane kutiki. Ute o kilori tuida. Ama lo tuida. Mokore ke u whamarmarua ke talamaru e whanua ma lot. Na e whahau atu whatonia koe ni. Awa ni uku nai pū. Tana e unga.
te whakalolongo. Ma wausia ko ni o haya loto e tame ite. Taka hewa ko tau pata la pia pia. O mana tua i ki taranoa. Ito ya peroga ko laki taranoa ki ngai ki katoa pasi apure. Hama ja apure ha ko kato ko tak. Sama mamai. Jago ukon toto. Ya macam pun itu semua. Pertama ya adua. Ya macam harus to aku. Aku tak. Kemudian maya. Apa capur yang boleh kato. Saya kalau taranoa mana kita taranoa itu yang selo. Dia tu buah. Nei. Penau ipe, dan di mata bau, ko asot, faham mataku. Nanai, saya mai ini, oleh beton, batu ngai, nanai yang atuhak, okai kalau ayam, mea ayam aku nak. Kalau ayah nak ofa, dan ini orang itu, orang kah orang Cina mai orang Thai di ofa, kerana dia nak ofa. Ada bila, terhete, naik penaruh Thai di Mautol, berkainan dengan semua manusia, jangan makan Filipin, toto, mata bau, kan mari kan ini atau rumah, ada tuuna. Kepatongai Filipin. Yang atuhan mau tol ayo kona ayo nak ofa. Sehingga dia tu tadi ofa. Tapi hanya ofa dari mau tol ya hon. Hao fema mai aki. Tupu malang langi. Onau. Kalau dia saya kefua. Hipo apa adalah Fia uhotaha Fia mafama fahami Hai halo katai na ite Fia Au whakoloa ki mautol Fia hotai ki ofa Ke hama ofa ki mautol Ungol toto Tume tahu, tahu yang ketor di hataha. Kalau hot fangaling dari pada Koyo mau lawenga bodu. Pai mari, fia, hai halo tai fia. Dia amaya. Koyo mau fataya ke ku apa. Mau fatawa te. Mau more ya hamba mama pakai mata dalam makna morte kaya ngai matur teko atawa le ko mata ini ke pada begini ke itu nama pare itu dia mau iya mama Christmas dia mau tahu mau iya Dere malam kau katawa malam. Pamalot, kali aku yang naik pahok ke besar kolom. Tahu hoko tu kihe konga kono hoko. Koe lea goya hoko tu ya time pulau hotel tu halamat
alea whamalo, whapafonga mai, ai a whaaki koia ka me he leiki. Kore atu, whapore more pe, ai kurau, tātaki, o whahoko ai lea koia. Sai, whapore more pe, o whahoko mai, aki miniti. Kau hi pe ke whahoko ai ilo ai tahine. Kaka lava lele ia, tok whahoko ture wa ai lea hoko. Kaka hiri ai lea koia a taimi wholau. O angele wa whaingamare, ia kula o matatoa. Kene whai ai lea whaaosi, lea ta toki hoka toi pe i he lotu tuku. Malo. Tari toia ke herea a taimi wholau. O ku whahoko atu. A lea whahologilo pe, e whahoko atu ia pe me whahoko a. Malo. Okay, tatari pe. Ikaria goia taimi wholau. Hili pe ilo ai tahine. Lea e toki whahoko atu ia.
ke toa ka uro. Tahine wa ka pai pa paro. Paro bla. ta có bèo ngồi cà phê rồi còn tôi tại Hà Nội và một tuần năm coi kiểu fan à hiện nay phần tập của tôi ấy tập của học ấy kiểu như là và tập của tôi thì tao tại ấy thì phải tao malam à và có lo coi bông phải cao soi đấy cả là cả mà lo và tập của tôi thì mình xa lao apa yang kau nawe apure ana kau to dia kai ata mo ke hu tai polo kalama i polo kalama ko ini ko u hinga pe o ko fie ai ana kai fai ficar ko u hi ko ta la no a ko mo tu ta ko i fare lo tu ane nai tau ke ta ko ke kita wak mai kita ai family tamu dia koi na pehia tuai fa ke kau ko fa ka pita e to ma ha ki fa ka au hai ma man ke kapal nai ikai e moto e lo ia e kapalang lo be fie ma o fo e va uia e na wong ana to mi muri Amerika sila stereria fefua ke nama na tolo ono fo ai ngai no fo anga totong ka ko ke ilo ko hai me ai hoko ka ki man to ka pala ni loi ko tonga me na ma me te ha po pa ha fetu ma na ma me yo ki he vai tu kakao o te ma ai ha po pa ka ko me ma hi no mai ki te au koi fine e ki koi ni na mau tupu ai. Amaterita Ustatari Tahul Lake. O whanofo mapeo whakakau. Ai nā tūlai fine e ki koi ni. Koi taimi whoko ia. Hane koi ia mo osnia i. Nai tau mai a Alexanita Blake ki tongan he waka mei astereria kana i fola mai mei Britania i Worcestershire tawal tol fitu nai ha morofia ha waka ia e ha mei Britania ko te ha mei Britania pa te armita no whamahi nai tolu peono i astereria o pumi waka e pa te toki hawai ki tongan. Tau e mau ke iki pa mau waka e whakaukau. Koe hae uhinga nai hawai e Alexanita ki tongan. Tawa tolu fitu. Pea alpe taimi me whai whanki whakatotolo. O mau toki ilo iai he kau breiki. Koe hau a Alexanita Blake mei he kolo lahi Britania ko Worcestershire. Koe kolo tatau pe ia nei hau mei ai a Misa Thomas. Reverend John Thomas nai tuu tamai koe moe lotu koe ai London Missionary Society. He tawalu waulu ki hihifo. Pakai ke ngantai kai asi he toki noa koe ai tangata eiki koe ko Misa Thomas. Na ane whekau a Blake.
Ai na tahamat matea pe play ki tongani he taimi ko na ina Mr. Thomas. Ko Alexander. Na aku fekau a play ke heka ki vava o ngahi ai misi ni paki ai siasi o mama. Paka tupu anga ya si hawe ma kui palani ki vava o hau ki vava o skamata ni Mr. Thomas ene ulau tohi whakasapate ke kakai lalai. Kawai a Margarita Fuspatay. Adult Sunday School. Ai ko Sunday School ko ini, nana wako ai here Frapitania, o tohi Frapitania. Ena e ana fe, ena tala noa kapau na ika ke si poto. A Fusmatali here Frapitania. Te ke poto Alexander, te whakatona. Ai ko ngahi me ai mea o tā laki mai he taimini o mau ilo i ai. Kono uhinga, ai mea mai he tahine kuini whehuku o unga whonua. Kuini halai walma tā. Nā ne ui ma pe he tau kotoa ai ki whakataha ai kau pereki. Ui ma pe nai whai apko waku hoi kolomotu. O mana tu i rei peria e ka pleki ko unau he ni mere longa rei me nai te tanu supiesi na mana tu i rei ko time for love pako ina whakataha ko ia kamata ake na lotu e whaire vai na ki popo tala noa ki he anga e o mātuka ko koe me apango nai mālolo ko Alexander Blake pea koe whanau whamoremore te toi foki ki whamatara pe he koe na whanau na toko taha pea mo ui pe toko fitu o tupu ai koe ko ngā whonua whakairifia koe ni tai ai toko lai koe pea koe tahine kuini pe ko ngā whonua tane whekau ke mau whakalanu ko hike mahino kia hai ko hai ko hako o hai ko hako e hai pa ko ui ko ne manako ana mo ne mo koi ki he lanu mata ani pe e maata ke lanu mata ko hoko ai hako ko no Christopher lanu koula ko pe te ke ko ia pe ana ne hanga ko fili ko ai ulan o ma ulan ke ai ko ui ko ma ko pe sai pe ke mau whakamanang he whangi pala hono tau hiwa mo furu koe na whaito. Pea koe uluaki reunion hia whaka tuapure anga koe ai ki whangi pala loyo. Hono tau hiwa mo furu. Nai ua aki pe mau reunion ki fisi. He na ia ai toko taha whanau a Alexander mo Fuspatay. Nai aria mai ko Annie Ruby ka tupu mai ai a laki maa ko uma whonua ho eki ko ia pakono moko punai a ratu tui whanua ho oku hene ako lanu mori lewa nā tōru ka mahal ko Annie Ruby pe ia tahi we whanoi mori wene whae tangata a we mai tupo wono i tō pea tupu ai e mau whakalanu koe uhinga e. Ka e osi koe maalolo i tangata e kia Alexander. Pea vela e whare koe o Fuspatay. Hona whare. Na mea mai kuini. Na iai ai tohi tapu e tangata e kia. Ko ka Britania foki. Koe nā tohi tapu. Hane peha nā tohi noa. Tohi ai rekod, ai hingoa e tamai mo e whae. Ai whaitu mo e whare lotu na e papitai so ai. Ai pite iri pehe. Pea mea pango, o more ai rekod ia koia. Pa mau loto ngā whainga he taimi, ke mau hanga o tānaki, ai ngahi mea koe na e more koia i he toi tapu. Ko Worcestershire koe kolo ia o te keke waki ai Britania. Koe kolo e lau miliona. O pehe koe api koe na e
tupu hakia Alexander Blake. Mai le pe tahaua, ni he api koe na e wha ere i ai koe Reverend John Thomas. Aia ma tui pe ki ma tolu ka Blake. Na ana maheni pe na ua ia ki Pilitani. Na mai me kolo na tau, whanau na nofo i he. Pa mama aki pe mai i tahaua, na api. Kia e hala, i api koe ni na e whanau i ai a Alexander, ta o kui pe ko Blake Road. O koto nga whai e mga totoro, pe to iai ko ama ngai Blake keke i Worcestershire, a ko tui pe ke iai pe. O uhi ngai kia ki mātoro, ai wholau mai koe he tawal tō whitu a Alexander Blake ki tonga. Ka koe ko ia pe. Nai ha uia whai whekau mo no tu whewhine ko ere noa. Pe ha ome no te ina sisi ko Christopher. Ki tonga. Pa koe mea whakao whoka te mātoro. Koe uhi talo pe hono hanga e kui whehu. Whakatataha e whangi koe. O mau kei loto pe mātou ke mau whakataha. Ka kōkorea, whewhe ki ai ta reunioni, ta ua pe. Whakahiri ta ua. Koe uhi e whakakawena o ito ka ki tātou ka pau e ai te tako toa o hangi ko i whangiri. A koe uhi ngaia e mau i he ni tangata i whaiwhekana. O te tokanga koe ki e holo, e koe ek minister nai lao, e me hanga e o whakasio, ai ngahi toko ni ko whaon ke pureanga. E neo mo me o se pureanga koe, ni ka ko tuipe e toi kau pe foki, ai minister breiki e he ka, e pa pureanga hoko mai. Pea, o ko tuipe e lava rei pe, ai holo e he koe pure aha kona ukawai koe tangata e ki minister au. Me asa tonga ni mawa uhapai he tau langa holo la langa. Ako tui pe ton pe kia holo la langa he tau toke tau wongai he kaha ua tau mamo nofo ai. Pako uhinga pe ia e ki rea whakahohana koe. Koe uhi ke mea i whai whekau o maki whamiri. Whakamo opuna he moama e. Ko au whewhine lahi taha. Pako paurewa ke ai moki, ai awha ki lea pehen. Ke whanongo mai ki ai e whangatehi nāma whakitunga ane koho putua. Ka uhi e nai penkia aho me e ia. Te keke nā mak te nā tō. Tara mai koe tō lahi nā tō te ke wha ere nā tō. Pekia tangata e ngā koe sina. Pea koe mea ni rei ai whakataha. Nei ai ki rea nei whai ane awhi nei. Ni hanga whakaanga e mau. E mau reunioni o pehe. O mau nofo whakalano, whakapotanga pe ki mātou. Ka koe ai whakano uhinga o nei. Koe maheni. Kato hinga ia e mau whakataha koe ke reunioni. Ke mau maheni. Ka oe nofo whakapotanga pe hane ha whangaika. O nofo pe lambari i te wari. Ko au ia e whai whekau o ko maheni lere ia mo e lanu kotoa o mawhana. Ka kou pu i pe au ta tai pepe koe kulokula pe koe ware, pe koe lanu koula, pe koe lanu koi. Po i ta tau pe au. Pa koe mo tau maheni me kau tanulu, e toi whaa mai mo ni maa pu mai ke kau tanulu. Koe kore tanya ki bepu. Au wha maloa, kai whekau. Maloa pito hau tuku ame loto rere. O whare lotu ka uma ai kai na lotu. Ke mawa mai e ahonu. O whai mauma una keresi. Na whakahoka pe ape tolu ai reunion ia e breiki. Whalai te pe ki e sāpate. Pe he pe koe maulula fua e mau tau he kahau. Ko fia lahi he pos ke tutake whangi i tamulu e o kalai. Ke whangi i te hina o oku nau nofo kalai. Ke nau kau mo nau tau e kahau. I he reunion ai break e whai o kalai. Whamaloa te whai e kau. Te ofa ke ka erea mai e peris e ino. Ta ua kiko tau ki ismasi.
le pe he fo ki ta fo o fa Apa mua kai pai to e patonian holo pe ilo pulu ho to kula to mai ha pai mari ke kwa ko fonga ai le a fa malo reunion ya leki na pai no wa ta wa mai ne ko tapi he tua mas ni dia kio download dot tapi he dai de princess o baba blahi ama papa kita betul lo tahu tapi dia lu bau betul lu kapuan ke halamu wai. Tapi kai na e luan. Utau lodu no kere. E pai ka tola. Tapi tangkai ki fa kau pure. Toma tawa tai na wa lahi. Soile ti kalawi da ko paha koroa o ahon tapi bat kau wesliana apa tak wow ke botala mo kapui e pare untuk kau atu ataku kai payat ai ma pada koi mau tua pe Mamore atu pula kapte ni salah jadi ufa api ya ko puna le pangto ma pada le apa mai ai ha ko mai ni dai ke fai ai dia fa malo ko te fito e fa malo e whanau koe makapuna a te vita lanyo uiha tanguru ta mo bisa pes la tuna i loa o maata ka ko tu ngai to malo pa ko ga te tahine ai ye pia ka ko fonga au kito ai pio te pia o tau pai o fo tua pe ya ne mai ai asalote ke na me ki fa lotu ten flow o fa qua ali pa ha kuata ya mahalo be o fa ka ta ki bui pe ne mai ya to be ka tuita ke ne mo fa mo kuna e fa e tau le au fa alwa tu be walau mai a fa nau walau mai ali a ka wa ko li fa family te arbo ngai to ko ni kai ka we ke ka fa o tua o mana tu e tala no ko e
ai foki ko saula ko he tau humala tau ko Kristia ya kaila ai srei mo siuta o ta e saula ai afe ya foki a te vita me malai tau ang ai tama ta hinde kaila i srei mo siuta o ta e te vita mano ya uno foi poi fica coia o kai ko ame a faka sino te faka kano e dia ko me a faka mari e faka kato e pleiki o os pana fana te ke kata haia e ta mano o fai o ki kamo be te tau ni pana lai e a sela ko pula o ri boi tu po la mai pe tau mea ka mai pe se lai ka ke mai ne ko hai o ku to e tau ni ono me au sela po lotu nai te tangi ko mai ni ma to ma tau e pa ka ka to i pe ia la sa pa te ai via pe ko a un po hai ko to ame o to mai ke office se asi ko e pa ka to ia e Talavi, ai ripa ala, ai ahoi. Mo ke tau kia i te tau koni kia, ka mo ilo ke motola tai poa. Malo o vito. Oku mea mai tahine. Mo tuita mo na whare. Pea ku mui whalau mai e mau wha e ka koe mau kui. O mere longa rei. Tau hiwa ua arwen ke tau hiwa ua mātoro. O kui he te pere koe ni. Ka wāke whai kaupure. Honga au pito ka mātoro. A taha ku au te tau hiwa toro. Ke mā whana pe te pea e tahine ka mui ai. Ke hange pea mere longa rei o tau wata. Mā lohi, ke makuene, e ne rea, e whakaukau. Ka koe ne ongo poti kāti na mao mai mo ia. Koe ko poti kāti, o hui pepe ko sani o te ia. Ko peito lahi o hangana. Ka koe ngāo ea ki pe, se au ka mea. Ka mohono te hina e taha, ko puniani ki plot. Ko plewle mawhana. Ne e whiri e tau e tibe Pasifiki he, walu ko kūtuku. Ne e whiri a puniani ko e hukai e Pasifiki, te a moau na mawainga e tibe Pasifiki. Ka koa niaki mo mea beti ai. Na tata alunga bea mosari o te. O tu e ke ngaula me rongarena he tapaki. Roi foi a pea hui. Koe tau haku koe i heni. Koe a e fia mi tapaki koe tau paparangi. Ake tahine ke whai koe ai koloa. Ke tō koe koloa. Koe whamaro. Ake koe kore koe holo. Ko mari e he kore holo. O si o pai tempo hingoa ia. Ta koe minista ai a wanga u. Kasi o siwa e kua holo o waka. Koe tau se ai whaha pia. Ka kai koe te kau koe palama ane nai. Ka mnoko pe. Koe rea koe oe malanga. Koe whakama opo ngahi whare. Te ipseri koe lawa nai. Whakama opo ngahi whare. Take malanga koe tau alua koe ni ke whakama opo. Tangulu kau tau teiki. Tanga he tahine prinsesio. Bawa ulahi o wha ma opo ki tau tōs. Koe koloa ia e hauni malama. Whaka o tua pere mea kātoa. Ula koe whaase ki waha. Heku api te a tuk hataimi he. Ma maharolo a tuai a hine mo tuika. Koe ki kala noa whakahua ki wawaka. He ula. Ne ai pārangi ne hau malanga kwa misinare.
Iwawa. Nai be kolo ke do ta de kolo. Ka koe malanga po ai sianapa. Le fauso se le malanga pa mai. Praise the Lord. Praise the Lord. Os ahoko malanga pa Pentecost. Praise the Lord. Praise the Lord. Ma wana ka ma wana. Os ko e wike. Ya ko filien hata ke fa ele fa malo. Ya ko me me pa blink. Ko ne ko ma te blink. Ma ko ma ata. Ke ba. Kan de le ma ko konga. Ai le ko. Ui ko ne ko ma pala. Ya le be pide. Le ave. Le mai be pide ya. Le mandua. Say together. Say after me. Ngalo praise the Lord. Le a te fo. Le a te tau whanongo. Ta ngani paran. Le mai. Le a. Le mandua. Say after me. Say together. Le ngalo fo ke praise the Lord. Ta be mai. Le mandua. Happy birthday. Happy birthday. Tahine. Memang tala monua tu. Praise the Lord. And happy birthday. Tawagan ke mo mahal Christmas trivia. Matak po o monukia. Family Tangulu. Tamo materi tang. Angin ko faam matahine. Tau tu dia koa. Hospital tau e ua. Ko witi ngawe. Maka kau peke tau. Lui peke maapana. Ke lama holo te visi. Te rewa he malang kau kawan. Mamalo po kele na fahok ko ay tan pulo. Dia mafan dia fotografia. Ai foi mare boni. Ko ya ia pula makato ele fayatu alea tuku pe matikato. Malo. Memoria tu tamulu kau ilia tu ke gai hono tala e tau fatu mama to e fono ta tu mai to ilia a ke na koi ko tau faka fa ki o te kia ke me a ia tu na te lore ko moto a ko ni moto ani me te fisi na e se fine ko penina a te pu si va be mai pe e maria que aloani taia un ne fa nau o tamalu makeleta ane losiares makeleta yo ko ai e tu si ai o ma ko ai ke loto ata ko ai ni ko hanga hi ko di haksias na e o hinga na ke te we ai ke luani o soi leti a sai se kau ko na pa memoria ki lo le ko mo tu ai kamata berni de hala tu lahi wa ki hala patapi ko ne kui ko uhinga ya na ma wa bia ya luan ke ba afi ko ya wa bia ko mai koi e to se fine kaltama ya luan italia Hoy fue este calcule.
ko hako pe dia o tau fa te kau kai ke ula ya o ke mo fa ke na fai o mo ati maua de ta hai de o ke mau tolu pe ia ko sua fatongia e lo sai ko mea ko toka nga toki ai na tala ko ai nai whakamalo lahia wai e taurea ko foto au rua kai maro atu fuku mea atu i fisi mea tuite toho mo whamama whāro mo tahi ne kai pe ia tamuru e nā mo urahi rea whakapāra ki mo tōru ka mano ko mātoro na mau iesi pe ka kua iesi ke ro uhi ngai e whai whekau koeni u mātuku ai ka pare steni ene whae whaamiri koe ka mata mea ro pe taupa o a mai ka maake aho kawa uai koeni ai ki mutua koeni tangi yang tangi mene ya po whamaloa tamuru koe teke rangi hau koe ki o kai ke tuhu i pe ki he whok se tuhu takai he tau whatuna motua lawe atu ai ki ai wai e rea kuita ko mea putoa ai whamamaka sio pe ai tu i fisi ko e tu i fisi e sio pe atu i o kou fia au i harama. Fia au ho hana hiki o tai. Fia au ho hana hiki a mo whani. Kai hiki he lotu o whakama o whani. Pamaro atu e ngahi ofa koto ake. A whē i mo toi whiro ake i bangatani. A whē hange ko kurea ne whai tahi. Te moto i tauru ngā pia hai. Osi ane ake. Osi ahonia. Osi mea tātua ai. Tuku ke mau whoku ki tonga i. Pamaro ta ulo pauna. Toko tuku e un programa. Pamaro atua ki mo tolu kotoa pe. Ko whoki mai. Nā mui wholau mai tahi. Koe la taai a kui hemi tai wholau. Isi ki lolo vai ngala tomo komo. Pai si o anga koe mai kataka. Ouko. Ouka koe. Pea nge mai na tau kei kombong. Tau turi e mafua, hua. Tabi wa turu. Te poto he kore holo, kore apia kolo motua. Ilo ka mana mo kore ake ka tahine nane, hufi e fufare ko kolo motua, hu hana tonu anu to hukato. Kai te? Ko te apio atai. Ni ko mi pe sabi wa tau ki api ma pe. Tau monu atu, o whake mo a Christmas ki atia, mo ata ko nu te keres, ne vai malanga. Whamalo hoki ki he rea whakawhofu ma rea whakakoloa nei whakatuia e kola matatoa e konga hono hoko hoku ka mawaia e whaikau pure e se tonga tawataina wawau Revereni Soileti Finau e ne whamoremore me mu a ke whahoko mua e lotu hapuni o e waike aho koe ano. Tau lotu me aho whakoloa mau i kūne a hongu ngai whatungia I loto sa ione ki holo koeni Tau e nei hufu me hufu ngā si hoa Kā koe mau kau koe ope kona koe mani mau Tau whakoloa ki mai whungoa
tu dai dai jadi ma salot le kuita nasta ai au papo koi me ulo pilot na huwa te fatumia ma do kawa ye fatumia kuni ka pro ma to na mal ya ula muhammad abule ta la wa musika mu flau pai ya mo familie vai mai ai kumi familie mi fala famida au fa pro ma to na wo fai ko tu ke tu kilo tani jadi pamato na sia malo mo sino bala mai fa tu mi ka mi mala ia sibu argo ma fo mu e men ke klasa ta wei ko se ju klas o be tu ke mi lom mari manon madong na hil bai bo tan mata amen malo ada que mover que forma malo atu ki he si kai nga koi tanguru malo si kamaravewa malo tariangi malo tokon malo homa ia ki he tau pataka ni pafong atu pemesia mai kompanija famalo patatoan ke motor famalo patatahat si kai ngagotope
Pamopuna o Marilia, Pamopuna o Lamata, o Mola Mai, e tau kapataha e aho koneri, o maongo e ai, e me whamiri tanguru, ai mau whiwhia, e whahoko atu, ai whamaro o loto honga ia, i he ofa, e moe e kaunga fua whataha, ai whatomia, o e tanguru e aho koneri. Whamaro atu foki ki he toe ngā e whamiri ko tape, mo tapapai pe me he ngā he whetuku ke ke. E whoke e whamaro lahi ki he peleiki. Whamaro ke whamiri peleiki i ho mo tau mai ke tau kau whata. O i ai o ku mau whiwhia pe mo e ai ngā te whahopat ha whamaro mā ki mo tolu. Ko e te pile koe nā i whare, o ku atai a ke motolu, ai kau āhi, kau mai si kainga parangi koe a me tongai, ki te ke kainga parangi mamau. Ke mau to'o ai a mo e whiawhi, ko e te pile pe, ko te pile ia e siasi. Ko e ai o ke ai e mawhana whahopat, mou tope i ho mo fie mari o e konga i tanga o e fia whaka mo puna tanguru e ho mai ai lava mai a tahine o ku tuku atu pe ke mo paiteri hai pe he a me de mo fie ma so ai hai whiawhi e mo e tara monu atu ka kumotor whawhiosi o e aho sapaten Tawang e ke tau pao ki he natanga o e hon o ku tau ke maa pe a whainga maari o mui tau ke manatu le pe ki he tau whataha koi au tau whahoko e aho koi koi e whamanoa ki he ngahi ulu whamiri ko tope o ku mo hua ho tau whatomia i he ahoni o manatu i pe o toi o tau whatomia ki he wike kahau ai kai ngā koi au tanguru ano e whoke atu e tau wholau o e katoa ngā koi ni i he wike kahau ka tau te ua ki tau tolu i he katoa ngā hoko manatu i pe